In Catalonia, every thread tells a story. Stories of tradition, innovation and sustainability are woven together to propel us into a better tomorrow. Today, we remain key figures, adapting to new challenges and connecting with the future. We are a unique ecosystem where tradition merges with innovation, from research centres to state-of-the-art factories, from universities to technological incubators. A complete cycle that goes from fibre to product, from design to consumer. Every city is a chapter of our history, present and future. Barcelona és una ciutat que mostra l'excel·lència al disseny d'avantguàrdia. Des de Catalunya establim ponts amb Europa, busquem aliances i compartim projectes per fer un sector tèxtil moda més competitiu globalment. Terrassa és l'epicentre de l'enginyeria tèxtil que garanteix una indústria competitiva. Sabadell representa una aposta ambiciosa pels teixits tècnics i funcionals, que facilita la creació de materials innovadors. Mataró, com a bressol del gènere de punt, és un ecosistema d'innovació oberta que connecta les joves startups amb la indústria tèxtil consolidada. Igualada és la seu del gènere de punt i de la pell de qualitat i es projecta cap al futur a través de la sostenibilitat i la digitalització. El Bages aporta el múscul del tèxtil de base amb l'especialitat de la cinteria, tècnica i sostenible que impulsa el sector cap al futur. Our innovative solutions respond to the challenges of fashion, sports, automotive, home and health. A commitment to sustainability that defines our future. Through ACTE and other collaborations, we actively participate in the European textile sector. Our industry drives towards the future with a clear vision: to lead the European textile transformation. The Catalan textile industry is not only part of the past, but also our present and the future that we build together. Will you join the textile revolution of the 21st century?